Shubor Nakashlem Jong Nongsan Hima. Ka Khasi Students Union Mauba Unit Kawai Nakishna Trekam Jong ka KSU Mauprem Circle Hene kasngi kala penlong ya ka program ban Kershan ika puli ne ban yarap pensiu by school shaki sau phongot ki khna puli ki bana ka school Mauprem Presbyterian Secondary School ki badon kam khamtam ki tu ki bawan na ki longyeng ki bakhamduna ya ka yo ka kon Hagani kasngi laya don ringkat lang na do usamla Alaric Kharjana ubade u education secretary ka KSU Sengkame u principal ka school ubade u Babu Theo Lalu urang ba shnong ka Mauba uba Ariston Thaba kinong elam ka KSU Mauprem Circle na do usamla Badon Kupar Nongbri u president ka KSU Mauprem Circle usamla Pinchngan Lingdo Lingkhoi u vice president ka KSU Mauprem Circle u education secretary ka KSU Mauprem Circle usamla Bansuk Lang and Khongwar bat kiwe de kinongelam na kiwe pat Kishna Trekam haba ai jingkran hagani kasi u principal ka Mauprem Presbyterian Secondary School ulaong ba na kalyang gajang u bat ka school kidap da ka jingsngo ngo ya ka KSU ha ka ba dang menchem snemru na kalyang ka seng klala ban ai gajingerap kumba ar phongot ki khna school bat menta usnempat ka jingerap kala kanjo shaki sau phongot ki khna pule na kalyang ka jong principal ulapan pau baka school Mauprem Presbyterian Secondary School na du badang sen ya ka jing thmuhi jong ka school kalong ban yarap yaki longyeng longsem ki baduna ha kayo ka kon la yo ru ya ka jingkran na orang ba shnong ka dor bar shnong Mauba uba Ariston Thaba but u education secretary ka KSU Sengkame u samla Alaric Kharjana hagni kasngi ka sengkala IT ka song pisa sha u principal ka school Mauprem Presbyterian Secondary School daw education secretary ka KSU Sengkame u samla Alaric Kharjana kaniru kalong shibenta na ka jing angnuot bat ka thong baka seng kalong ban kintiu ya ka pule ka dangle bat ban yarap ya ki kme ki khpa ki bama ki jing e ha kalyang ka pisa student jongka KSU Mauba unit ibalong ru na school jongi manswa ngalayo ban hikaye ina do kipor ke bakham manswa bat mentapan ila don hakane ka KSU Mauba unit ban train nak benta ka baha kamian jong ka snong ka thau ke umlang ka salang jong ka riba ka jatan riu iba boni mentan ila depan pedang sobha ke ngaru hakane ka por kum u headmaster jong school na so mga dehi nakalyang ka jongi kum school ban pedang sobha ya ki hot jong ka KSU ka CEC jong ka KSU sige jong ka Central Executive Committee mga bakala secretary jong ka Education Committee jong ka KSU ba Alaric Kharjana kumbala pan pamantan de ba boni nang tanga pedang sobharu ya ki hot jong ka KSU Mauba unit kat kibala man dan ngene kapor kabakan thut ya i presiden ni jong ka ba boni thawa on apnya sobharu ya idhat jongka KSU Mauprem Circle na do president vice president education secretary bat idhat ki jongka Mauprem Circle baro kat kibala bani don kat bat ni bani kapor mapnya sobharu irang basnong jongka Mauba ba Ariston Thaba ba ya platform bani don kat bat ni bani kapor nang kaya biru ki ki pa kibala pelat ya kapor bajong pi hagani kapor maka banyadon ringkat hagani ka program ya kabala berkait da ka KSU Mauba unit ya dan ru nagalyang jongi kini kapor ya kino hikai babon ngi inomla banyadon ringkat aso ini nama KSU kelas sama barang de kapor kaba nyalong kelas ti yol esedon mano bangak pelet ban markamla ban chulut dan rei kala kat kibadon kini kapor ngapnya sobha ya pi ya kajing idon ringkat ke jongki kini kapor kabalong kajing singan ya kini ka program na kabenta kini kini kapor ngadap da kajing sungu kabakraw ya ka KSU Mauba unit mencem senam kilala pan ajing erap yang kemba ar khongut ki kena school jong kini school ke jongi pan mentau senam pat kajing erap ka jongki kalakan jo sa kasal pongon
ngan suy tu ibi ba ka school mau Prem Presbyterian Secondary School nado balas seng ya ka kajing temu hi kajong ka kalong na kata banyarap ya kilong yi kilong sem kiba ninabu we da kawe ka tien ka kilong yi kilong sem kiba dok besok kata ka di kajing temu nado baslang kumba kalong kabay school kaba ni bu ya kikina school kam de kabay school kaba he ngirang supun ki mentang arsnem Ndri hakisnem ki balale kabay school ka jongi kalong South Park San Pau Sisnem ni sedang South Park San Pau Sisnem na nursery class 10 transfer Sisnem kata ka kabay school kaba kalites haswa bangin pun kiu de pilaban mundur lada South Park San Pau la ni San Park Sisnem kalong katno si benar la bandan pun kita ke school kiba babu by school hakatakador nak bentak na school tentri nomor ba kajingya jong kapor maka kajing rem jong ki ngangali thit kot sada man mangali thit kot sada hakasisna mangali thit kot sada arsin laisin kini ki paper bakin for exam man mangali thit man bakiu do tingi song thu kum kinong panya ke school pangimla shu ban manis tang dai tai fees iba sanspa sisna muai puna nomor ba kisong thu hi kajing long jong kayo ba hat kajing kiu do jong kimar kimatan Bakumtangi tak kajing sopya imban si ni kandu iki kimi kipa banya keren ni kene kabanta bat ka managing committee kabu ya ka by school sispa si banai ki barit sispa santho ki bala ham he kata ka garit ka bamenta ka parent fees ka baki ki haban sio namar bangi sotu baki babun ki kimi kipa kiwan ni kilong yeng kilong ngamat ban ang kini ki na school kiwan ni kilong yeng kilong sem ki ba bom dadai kiba bet kiba biang bat ane pilu kumki nong song shnong bat kinong kam jong ka KSU nadu ke central body hadu kini ki union sekarang sepong asai bio kata ya ka condition lani kata ka situation ka ba ki na school bat ki kimi ki pa jong ki kilong bat ane ba kadai kata ka ba penlong ya pi ba kin don ya kata ka mensim ban kersan by school ya ki kena ki bon pulih ni ke school ngadap na kajing snow khaw ya kata kajing temu ka jong pi ya kata kajing anut ka jong pi kum bakalong le se ka moto ka jong pi mo nak bentar kari dan ibu kelem mo nak bentar kari kan thuk ya ki nok shong shnong pi jong ka ti kajing duai ka jong kum ka school nak bentar jong pi kum ka KSU alam ba pinang la ban ai ke jing satri wa hatam na bentar ke senong ke thau ke emlang ke salang kari bat ke jat penriu oh kamlong ke basuk khampam ban ai ke jing satri pat ba hi watang hi ngasap robon sin kalong ke bae mo bat peniat ban satri la ke jong ke ngasam kan nutam ban satri senong ke thau ke emlang salang agar hi bat ke jat penriu tinga dapat pau ke jing songu ya pi namar ba Kita ni kena kamensim banyak senyang nak benta ki kimi ki pa jong ki na school ki bawan kena ke school. Mat ingat ba kata ka jing no senyang ke jong pi. Ya kena ke by school jong ki ki na. Kalau ka jing kerku kan long ka jing mentoy nak benta ki tu ki long ye ki long sem. Nasi ki badan kam si syai ke jing rap ke jong pi. Mat ingat ba ke jing rap ke jong pi komba pi lerap untuk mencep senyang benta ka senyang. Kandang ya beteng le. Sina kapor sa kapor lamang yaman ka senyang meru. Kata ro kasong kapor ka jongpi nang bagan long kajing gerku kajing mentoy nak benta ki khana la ni kilong ying long sem ki ba pha ki khana banwan nang ni ka school ka jongi ke nang kalian ka jonga nambut ktin nomor ba nasothu ba kitang don skiwi du kinong keren ki ban keren se nang kalian joka central body nang kalian ka unit ba nang kalian joka snong ru ke sa sisien nga ai ku blai ka ni kajing no senyang ka jongpi kalau ka ba koridor sisa nak benta jong ki kimi ki pa jong kini ki na school atau boleh do rengkat bat pi kum ka central body barok we bat kum churu bat ki unit ka mau ba unit ha ka cik persang jong ka ban syakri la ka jong ka emlang ka salam ba la ka jong kari ban ka cak menteri boleh nang terku ya pi barok nemba jong ka ka po jipenian jong ka school ka pensko kaman Pensko dap si saya ban, yo sko ba hapdeng, i jingshim, i beret tam, nre
kila ke sekolah ke lain kum ni kum kalau ingat ro ba kum ka baba unit apa ke semi ni senjang ide tang isembo berit tang makseng kala panai ka kongsan ni kalau ba nakaliang kaseng ini jingai ilong tang idang benang ai musim ipi ki happy berit tuju ipi kena pulih nomor kajing tristom ni bonsen kamdei na kajing yo kadai na kamon le dia again ba kum ki happy berit hidon hone samla pulih bar kamtam kimi kipa widon dekat hone akwa ba simat berkat na bentak kalawai dah kaba kenmau ke ikhtiar hi bat kecing kiu hi kedi kecing nang kecing stan ingat ba kum keseng tharai ye advisor joka mau pun circle benta di la pun semua sepi bahwa kum keseng nidon ikiwe ki school nidon ki school ki pasengai ba sejatolong nidon kuwi ke school lo soto nidon sejantia nidon seribhoi nidon sa West Khasios gidon di kini ki school boro kide hi ki school ki ba ke union hi bro kowe kapanian banidon ki jong ki managing committee ki ba naka yang ke union la thau bon pania ki nget ba haka di kapor kebeningkong du ngako abon persong kolong ba hakini ki school kebingi ai ya ka jiksakri le bentan ke bahakamian jongki parodo personal bujungi kebengi kong ni kebengi kai kolong aboti wan ke school kebengi dan kolong bon pensoi le dia ba piduna kene ni bentan ndai pidi bon pensengan pentingan yelo jong ba pidon rengkat KSU hi kandan rengkat papi nget ba kum ki hab ki berat kina pulih don yu kemensiam bandang yukun bandang kentiu hiladi amar abukut kisngi rada himdan kejingsanya lani kejing tristom nalajang kejenjar menpoi seketang kibun kijingkar nga try playo so ni bobo tiyo ni advisor jonging hendiat bensuai sembot pekat ani golong ba ke KSU ni ke try rat ba na bentak ke bahakamian jong ke imlang salang buat ki pardo parsnam ndre KSU atani ke por ke tu sipi pendang dekat buat keseng abade begino ki isu abade pulih uji abade pakai emlang salang dan rekan semua tu bagi isu keseng kesem kadehi depenta kaloi jong keri baca menteri bujungi bang apet ikani gedong ketan mene perboyo benkran di samlarang pa samla ares ila omba ringnya ujor buat kiwi para nongsong sinong bedan hamnya ki pardo parsnam jingi ni don tangkumba hapo sirjar kawehi kalomba ni hapon kentiu ina jong hakikam kijam kumangai kat pengadang yan bene ngawan sini kejakan buni hakikam kijam ibuni kiding kinangweng dengan ba lingban jing tristom lingban kejingnang kejingstan kum kisamla bat ki hab ki beren kwa pin kentiu puan ya kaying kesan ke jongpi dak bersakri hang ya kaying kesan bagi keriu ke jan pergi berak kueng namdon tan ban kentiu lani ban anjing mot susu ndre ngit skam
ba tang ni di kinja tendien ru anyan bopi songsu kejingmut hi jong keseng kelong ba nginya dan kat nginya trailang ba nginya penem iwe nginya kentia iwe ba nginya penteli padang kerja menteri kejongi mau berapa circle kepala teri berapa namta kan ikam kaba ila petulun sa ka nigasnam ka baar ya ba kamba layo so munta ni principal baila ong ba kan nigisin baar tek teng so haru principal ni school babutiyo kumju ginong yalam kiwedan ini nakaliang gaseng ibalong i alir arjana ibalong edition secretary ki president secretary juga from circle kumju i baro tenagaliang ga jonga hi gani sim to baar ko pangawan niya kini school abai date kini ka program ya ka ba kini sistem di bada fu mula jepun pa magani kini temu ko bangi temu ko unit adu musyam dari lesi kam simla urlong bat kini kalau urlong du sistem badam makum balapan pau ba sistem di badam nilala ban ai kata ke arab sekilong yi ki papoi ba arpo ngut ikna ibu kuliah ni school kalau sekolah tolong ada yang syam bat yang thir nakaliang ka union bati nangilam ka mo pram circle mataw snem gilala ban kener lagi jong kiti habide ki benta ki bashroom habide ki mo pram kini nok song gi ba marjan de kaniga benta ka mataw snem ilong bastanan mengilaki wi ka numbers tinggi kena ki ba nakaliang keseng kalala ban senyang ciki sau hongut ki kena school ki kuliah kini school kani masyuang iti kadi sang kajing sedang nakaliang keseng ba kajing ero kali cakap seng ibaro oy ba keseng ni kabujuyang nang ta kuli kadang li nadu kasni ko bagi ki form me keseng abang ya don mencha po ki isu ajuang ba akaben kong abala seng ni gani ka ki isu kabenta ka ba kajing tui kalong bangin pe ka kuli kadang li andai katung kajing ya ka por ni iba kajikala di kapor ya ka bakaseng ka hapsim pati iwe pati isu ki bakta ya ka imlang salam barga bri new trap di borokwe habede ki iwe ki isu bakta habede ga influx habede ga jingwan ru di bri masabar habede ga kam snew ki bobon ki isu ba bi imta habede ga nu ga isu ga bede ga jala ga jungi kade go ini kiseng ba jimisha khman bat tre barba nah itu kajing ero ni kapor namta ki nong yalam ki paratri baba ini kisngi ki palayawan selok bat ngaru bat apa kila ong inga bagi lala bat yo sau pomut bat nga ai kajing ero ikiru nomor ka ba kumbalapan pau ba sistem lulai ilong tangar pomut ki kena ki bagi lala ti kini sistem yo sau pomut te abang ape ikiles ki bobon hi ki bobon ki nong snong tai ka snong ka ba along kumurang ba snong di nakaliang kadorbar abang ila isyong mga panpaw ba nakaliang kadorbar ngano senyang sipo jar tingka sa kanika unit di nakaliang kadorbar ngano senyang sipo jar tingka sipo ka unit bat kum kajing yarap di pi kena school bat kaniru nakaliang kadorbar bat kum juru berkaseng ngaji trilang na por bat kerban bagi sengi kiban wan ru nya trilang sang ban tei nom ta lawe ni kanika ri bekerja rio kamta menta ki ni kena samla kumbachu keran ni abang ipe ni ka sinong di ba marjan ni pini hibur ki school ki badan ka ni ka sinong ki ba marjan ni dei pini ba ka ni ka wi ki school ka ba abang ile sini sedai ni ai ki jingero namta ka ni school maka dei wi ki school ka bala sekri ha kamtam namta gini ngocong snong ki marjan kamtam ini gilong iya kiba dan kemelapan pau i babu thio maka kakung gijing perpau yang i maka ni by school ta duna ha namta gilong iya namartang sauspa san pau ni san spa na ken kala duna ha abang i compare ki school kiba benta tangga ga by tuition ngatrai baduna san spa kala sim tikat school le ken kabu ga ai ga school ngaso wan ai ke jingero ya ka balang ru kumju bagi nong yalam jing school balala apanya denti ing kam but de ke jing start ke jing pi ba kerman ba
management UP baka school committee UP kena punya senang tangla bat kering susu bat ban agi kersan ni gilong yeng ki badan agi ni kidong ba kita wer ke ni senang ni berapa we nomor gani kamdei ba ni akran ni ba kadai tang nam ta gani ga school ka ba ni ba ki bu ni gilong yeng ni ba ki bu la long beriu mangar saki bagi men gi jongan dan gi bayeng basem musya gi ong baik musya gi tip ini school kong bulu abang yang school kong bulu musya gi lai tip do tong school kong bulu te baro hino ke stong gi ba ngatan gi katan ko ngsyong sa bagi ni ka opong pram nong sopo bagi snong mo jan gi bur gi nong snong gi bakuli pat mata gi la don gi jong gi kertan dengan ai gi ro nong ta gi school ka kunjuru ka jikir bok keluang gi na school go puli ngi school ba pin puli ba puli jumbut ka jing puli gi pi ba khamtam kani gi jing ai gi rap jingi nong ta jing pi kan ukut tang ni da pi puli ba ka seng dan dekat ba pi ka seng dan dekat ba pi ha kan nong ko bentang ko ba pi dan kam bangi compare kata ka by school kita change by school ko ba kani ke school ke sim ngatrai kaya dekat ka by recharge mobile kita berguna lu buat recharge kabel kat lu si andai kata kita change by school buat kata ka by you kalau ya you mentari yang recharge mobile sa you dah kumdu gilai spa lah koi lupa tidak change ka by school koi nak kata andai ngai ke jero sisi ni ke school pelalaan peniat dan kumju ni kena baju kentu nak kalian baju nga bikin pulih ba nam tagi si human khamtam nam tagi kimi kikpa ki bekerja ni pi man pulih bat pilih jemput agak jam kijing kulim khang ba pin sep ai ya ka jikri sistem email ipa jingpi belapa ni ke school bat pentri bat pen kuli pi pin kuli bha bat pindra ke buram jaga yang sem ke senong ga thau bat khamtam ni ke school la sha ji singi pinda kuli ke jing kersan ke ba ka seng mo ngala ong mane kadar dekat bat pi nomor ka seng ba pitip menta kamdei ba kersan tangi school PE ba kaseng gadon wi school haki pentang ba per ba la seng hang ni po sol silong lam te po la sostun ka school ju kaseng ka la seng namta kinong sostong te sakiwe ki pentang ba kaseng la ban le bede ko puli kadang le ka ai ki kersan ini na ba puli ki kertan ki behe ko puli kumangi i menta gibun kita ya ki duna kita ki IPS, ki MCS, bagi kam kum ki try jela ni yang bagi pej balas sya lagi baik pat idai madriu. Te bede bu bentar agani bentar nak kaleng kesen bala simkia man a ki kerja ni katu kat ni ki samla pat ban. Ha ini ban pulih sabar ga jela ni bat kenang bikin wara ga buram hantam ga jela hi berogo we.